القرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, егер қайсы бір айылда зына ешіктер ашылып кетсе, фақад ахаллу би анфусихим, ал инсандар өздеріне Аллахтың азабыны халал қылып алыптыр деді. Аллах өзі сақтаған болсын. Қайсы бір айылда, қайсы бір шарда, қайсы бір қыштақта зына ешіктер ашылып, зына тарқалып кеткен болса, анда алар өздеріне Аллах Тағаланың азабы дозоқты халал қылып алыптыр деді. Дозоққа түшті емес, балким дозоқ аларға халал болыптыр деді. Біраз ойланып, біраз ой жүгіртейлі. Зынаға барып атқанда досыңыз, башқаңыз барып атқан болса, досым бұл жол жаман жол, бұл жол зынаға алып бара тұрған, бұл жол дозоққа алып бара тұрған жол деп, аларға сөзсіз түрде ескертейлі. Сөзсіз досыңызға ескертейлі. И өзіңіз ошол жолға барбайлы. Буга кошумча азыр дос жөнүндө сүйлөп калдык, буга кошумча. Анан айрыкча жаштарда ушул нерсе көп болуп атат. Мисалы окуйбуз, башка кылабыз, туура, алхамдулилла. Бирок окугандан кийин сөзсүз түрдө, эгер сиз мисалы кайсы бирөөңүздөр жакшы туура жолдо жүрүүнү кааласаңыз, анда дос-жалларыңызды сөзсүз түрдө айланыш өйрөнгүзгө караңыз. Ибн Мас'уд радиаллаху анхунун бир сөзү бар. Ибн Мас'уд радиаллаху анху. Аллах субханаху ва таала ааламда жаман достон жаманыраак махлук жараткан жок дейт. Жаман достон жаманыраак махлук жараткан жок дейт. Эмне дегеним? Мисалы шайтан алейхина жаман го дейбиз да барыбыз. Бирок ошол эң жаман махлук болгон шайтанны дагы бир жолу аузу биллахи минеш шайтанир рожим десеңиз, сиздин жаныңызга жакындабайт, жоголуп кетет да. 1 саат, 2 сааттан кийин же бир күндөн келиши мүмкүн, бирок ошол учурда сиздин жаныңызга жакындабайт. Бир эле аузун айтсаңыз, чын жүрөктөн. А эгер жаныңызда жаман досуңуз болсо, ага 1000 жолу аузун айтыңыз да кетпейт. Барыбир сизди зынага, барыбир сизди бузукулукка, барыбир сизди вечер бузукулук, той, топур башкаларга алып бара берет. Эми той, топур дегенде жанагы харам жерлерин айтып атабыз. Андан үчүн. Ошондуктан жаман достун мүмкүн болушунча эгер туура жолдо жүрөм десеңиз, исламды бекем кармайм десеңиз, адашпайм, зынага барбайм десеңиз, жаман достон арылыңыз андачы. Качан сиз жаман достон, жаман айлана чөйрөдөн арыласыз, ошолордон узак болосуз, андан кийин сиздин айлана чөйрөңүз таза болгондон кийин, андан кийин сиз туура жолдо жеңил гана жүрөсүз да. Себеп ар бирибизде, албетте ар бирибизде кимдир бирөөнү бир досу же зынага барышына себеп болот, же мешитке келишине себеп болот. Сиз эстеп көрсөңүз жакшы. Көпчүлүгүбүздө бир досубуз алып келген, досубуз айткан, анан келип калганбыз. Зынага барган, бузукулага кирген, нас чеккен, арак ичкен, сигарет чеккендердин бардыгын караңыз, көпчүлүгү почти 99% досу себеп болгон да, бардыгынынчы. Дос айткан, караса достору чегет, караса достору ичет, караса достору зынага барат, анан алдагын барат да, эмне кылсын. Ошондуктан сиз эгер туура жолдо зынадан узак болом десеңиз, албетте айлана чөйрөнү бекем кармап, айлана чөйрөдөгү достордон, жаман достордон узак болууга аракет кылыңыз. Якулуллах субханаху ва таала فاستعذ بالله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى İsra сүрөсүнүн 32-нчи аятында айтат: "Вала тaqrabu zina." İnsanlar zinaga жакындабагыла. Аллах Таала бизге өкүм кылып атат. И зинаны бизге харам кылып атат ошол аят менен. "Вала taqrabu zina." Зинага жакындабагыла. "Ва иннаху кана фахишата ва са'a sabila." Себеби албетте зина бул өтө жаман, өтө бузукулук жол деп. Эң өтө бир бузукулук, өтө жаман жол. Ошол себептүү силер эч качан зынага жакындабагыла деп Аллах Таала. Бираз ойлонуңуз. Зынадан узак болоңуз. Эми бул аятта, Аллах Таала бул аятта зынаны вала тафалу зина эмес, зынаны кылбагыла деген жок бул аяттачы. Ушуга дагы көңүл бурайлы. Вала тaqrabu зина деди. Зынага жакындаба деди да. Зынаны кылба дегенде только акыркы точкасына барганда ошол харам эле да. А бирок зынага жакындаба дегени зынага алып бара турган себептердин, жолдордун бардыгы харам деген сөз. Вечирге барганыңыз, эгер сизди зынага тарткан болсо, ал харам. Кыз менен жүргөнүңүз зынага апарабы, ал харам. Кыскасы, эмне болбосун, зынага жөтөлөй турган, сизди алып бара турган жолдордун бардыгы сиз үчүн тыюу салынат ушул аяттын негизинде. Билейли. Мисалы бизде ушул нерсе бар. Азыр айрыкча жаштарда көңүл буруңуздар. Бир аз ойлонуңуздар, ушул сөздөрдү кулагыңыздарга алтын сыйырга кылып тагып алыңыздар. Азыр бизде жаштарда зынага эң бир себепчи болуп аткан жолдордун бирөөсү сүйлөшүү деген нерсе бар.
Сөйдім, күйдім, бүйдім бірдемкелер бар. Қаяққа барып атасыз, не қылып атасыз? Апаңызға бербеген, сізді тәрбиелеп 20 жылдан бері қараған апаңызға 20 минут уақытыңызды ажыратпай тастаған 2 сағат, 3 сағат түніменен бір қаяқтағы бір көшігін таза жол болған қызменен сөйлесіп шығып кетесіз. Қаяққа кетіп атасыз, не қылып атасыз? Апаңызға бір жолға алып бергеніңіз жарабайсыздағын, анан кейін қаяқтағы бір жат бір қызға айына же аптасына бір жол 200 сом, 100 сом едін салып тұрасыз. Кім алды сізге? Кім? Айтыңыз. Еш кім алды сізге? Пайғамбар саллаллаху хадисі бар: "Мен фаддала заужатаху аля умми, фа алейхи лаънатуллахи вал малаикати ван нас ажмаин." Кимде-ким аялыны, бұл жерде аялыны деген, аялыны апасынан үстін қойса, аға Аллах Тааланың періштелердің, бүт инсандардың ланаты olsun. Аллах Тааланың ешбір ибадатын қабыл қылбайды деген Аллах Таала. Пайғамбар саллаллаху хадисінде. Білейін. Кимде-ким аялының сөзін ұғып, аялының апасының сөзін ұқпаса, анда анын ибадатын Аллах Таала қабыл қылбайды деді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бұл жерде аялыны да отыр, бұл хадисте. Сіз қаяқтағы бір аялыңыз болған екеуіңізге кірбеген қызға кетіп отасыз, емне қылып атасыз? Бұл қандай жол сіздікі? Сіз менен қыз менен, жат қыз, мысалы махрам болған қыз менен көрішу мүмкін емес шығар. Қол менен ұшырады. Емне үшін мүмкін емес бұл нәрсе? Қол менен көрішу емне үшін мүмкін емес? Себебі инсан мынау жерде бағы медицина тармағында неме қылғандар болса, оқығандар же іштегендер болса біледі. Адамдың ол жерінде сезу органы болады. Әлбетте еркек кішіні қармағанда дағын, аял кішінің қолын қармағанда дағын ұшыл жерменен сезеді. Мысалы, кейбір еркектер бар, қол жұмшақ, қармасам бір ғалат болып кетемін деп кейбір еркектер маған айтады да. Шындығында, ұшыл жерде сезу органы болады да. Аял кішінің қолын қармағаннан кейін бірінші ой, ол кім болышынан, кім болып болсын, бірінші ой зынаға барады. Қармаған болса қолына жүр. Ошондуктан бұл харам деді де сіздерге. Ошондуктан жат аялменен көрүшпө, учурашпа. Сіздің махрамыңыз болбойбу, сізге туғанчылык мамилеси болды, ал сізден узак болсын. Классташым, группалашым, жештиріңіз ал нерсе бар. Сахабалардан Ибн Мас'уд, адашпасам Ибн Мас'уд, валлаху алам, Ибн Мас'уд радиаллаху анхундаган bir сөз бар. Wa farhuka bid-dhanbi ashaddu 'inda Allah min az-zam. Wa huznuka 'ala fawati az-zam ashaddu 'inda Allah min az-zam деген сөз бар. Сенин дейт bir күнөөгө курсан болгондугуң. Мисалы bir күнөөгө жетип алган болсоңуз, же bir вечерге барасыз, тойго барасыз, башка барасыз, ойнойсуз, ошол мезгилде күнөө курсан болосуз. Айтып атат, сен bir күнөөгө курсан болгондугуң, же bir күнөөнү кылып атканыңдыгыңа курсан болгондугуң, ошол күнөөнү кылгандан дагы жаманыраак, чоңураак күнөө деди. Вечерге барасыз, тойго барасыз, шерене-перене деген нерсеге ошол жерде күлгөндүгүң, ошол күнөөнү кылгандан дагы чоңураак ашып түшөт күнөөсү. Wa huznuka ala fawati az-zam. Senin bir күнөөнүн өтүп кеткен, аттең ушул вечерге бара албай калдым. Же ушул классташтар менен, же группалаштар менен ушул жерге ойногонду бара албай калдым. Ошентип, bir күнөөнүн өтүп кеткендигине капа болгондугуң, ошол күнөөнү кылгандан дагы жаманыраак күнөө. Ойлонолу biraz. Biraz ойлонолу, шерене же тойго айтпай койсо же барбай койсоңуз, бара албай калсаңыз, шеренеге жете албай калсаңыз, вечерге башкага жете албай калсаңыз, капа болгондугуңуз ошол вечерге, шеренеге барып, ошол жерде көз, кол, бут сынаасыны кылгандан дагы жаманыраак, чоңураак күнөө деди. Biraz ойлонолу. Эмне кылып аткандыгыңызды, эмне амал кылып аткандыгыңызды, кайсы жолго кетип аткандыгыңызды biraz ойлонолу. Азыртан тообага түшөйлү. Жана баяндын башында айттык, бул жума күнүндө bir убакыт бар, ал убакытта кылынган дуалар кабыл. Бирок ал убакыт кайсы убакыт экенин Пайгамбар саллаллаху айтып кеткен эмес. Ошол убакытты тауып, келиңиздер, бардыгыбыз көрөп дуа кылышка аракет кылайлы. Көрөп дуа кылайлы, тобо кылайлы, ушуга чейин мейли кылгандырсыз. Аллах субхана ва таала кечиримдүү. Бирок мындан кийин ага жакындабаңыз. Мындан кийин ал жолдон узак болуңуз. Зынадан вечер башка болду, узак болуңуз. Жештириңиз ал нерсени. عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلامهم الذي مضوا. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қайсы бір айылда
zina eşikleri açılıp zinalarda kerek bolsa je bir şarda bolsun, je bir өлkөдө bolsun. Kıskası bir yerde zina eşikleri açılıp ketken bolsa, jada kalsa oşol zinаны reklama kılıp kalsa. Как bizdeydi. Zinаны reklama kılıp dostlarımızga maktanıp kalsa, anda Allah subhanahu wa ta'ala ata babası körбөгөн ооруларды Аллага жөнөтүп коет. Спирт, başka деген рак, ар түрдүү оорулар чыкты. Кече барып эле аксакалдардан сураңыз. Спирт бар беле кече? Жок эле. Ал оорулардын эч кимиси жок эле. Бирок азыр болтат, эмне үчүн? Себеп зина эшиктери ачылып кеткендиги үчүн. Зина эшиктери өтө кенен ачылып кеткендиги үчүн. Мен өткөндө өзүм айылымда көргөн нерсем, саат 3-4 чамасында шаардан немеден медреседен кайтып аттык эле, машина менен бизде жанында балдар бар. Кетип атсам шерене болуптур бул жердечи. Бул өзүнүн айылында да, өзүнүн айылда болгон окуя, шерене болуптур. Ошол жерде эки бала, бир кыз, бир бала жетелешип, узакта жүрөт да жолдун чекесинде. Колтукташып жүрүп. Мен жаман жиним ачуум келди ошол жердечи. Балдарга айттым, чакырыңдар. Балдар чакырды. Жанагы бала өзүн чакырсам, жанагы кыз кошо келип атат агачы. Келип, айтпаган сөзү калды. Анан жанагы бала чаныш адам экен, урганы болбоду, ачык бизге туура келбеди. Бирок жанагы кыз не дейт ошол жерде билип тастайбы? Ушул сөзүнө караңыз. Жанагы кыздын сөзү бираз алдыраак жылаңыздар. Жанагы кыздын ошол жердеги сөзү мен эмне кылып атам дейт да. Мен эмне